abarokore aba kurugo mu kanisa ya Embassy Pentecostal eri kushanga mu Kijungu Mbarara batandika emikoreji barukumba kurabo mu town ya Mbarara na bwa nyuma nikwe kegitira hambuga ya Katare ako mu Kijungu. Turangira umugisha, turangira obusingye, turangira okukomarwa. Uganda dia misyaga, Uganda dia abacesi, Uganda dia mizimu, Uganda dia abarokore, Uganda dia eihanga, izoberi ahabwankore yona niteka Uganda mu mikono yawe. Aba bakora hakashonshoro cyako kanure bendera yabirire aba Britain ya Union Jack nikwe kuhanika ya Uganda. Independence anniversary, we say long live His Excellency and long live Uganda. Aba bayongera bashabira bitongore bya government hamwe n'abebembezi okureba ngo bayongera kukorera abantu ebiruko batungura. Protect our people. Linda abantu bitu. Protect Uganda. Linda Uganda. Protect our leaders. Linda abembezi bitu. Both political and spiritual. Ababyamufuzi n'abamwoyo. Protect our economy. Linda ejentase yitu. Ngo tubase kwijuka kiro kiriya kandi tubase no konga eihanga ryaitu omukolo y'eihanga to areba ngo taraheri ndizuba ryone erito akubasa kutunga erukirere okushabira y'eihanga namba yo kubanza no vuga ngo World Bank eyemereza obushaiki bwayo n'amahanga gandi eihanga rya Uganda buko His Excellency ayemerire kwa holding values za hanga. Aba bashaba abantu kureba ngo bagumane bakoze izoberi okushabira ihanga okubinga sitani y'obworo endwara hamwe n'oburubwenguzi kureba ngo byarugo mu ihanga. Adolf Ireka, TV West.